Blay P Barosh ka thup khubor jungi kedan Bosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentagas ngi kilong. Rung NPP uba MH rengkat spangut kinong kershan. Penkup buram kadong nong pedeng ki sama shnong. Hapanja berasam lapen scam kami kinong hikai balai mla Megalia. Bad matla ki engineer National Highway 40 Shillong Tamabil. Temantai na phaj ki khubor ki ba khambania. Hakalai tarik unai lur kaseng National People's Party NPP kala khenra penluet ya ketem UDP berkongres na maulai constituency hakaba unong mi khmat uba proses ti saukme ula phet na kaseng kongres banrung hakaseng UDP bat uba MHS emli UMLA bat MDC barim ulami na kaseng UDP banrung syake NPP. Lapadiang buram ya uba MHS emli hakitap niang jaga seng NPP da uba Preston Tensong National Vice President kaseng NPP. La kedub ie bertahap terpeng dau Dr. WR Kharluki MP Raja Sabha badu bate bor pathau MDC bat kertong syaka election arhajar arphulai na maulai. Hagani ka jingalang rungseng la senran na ki spangut kinong kershan uba MH na kidong bergisnong ki bahap haga maulai constituency. Ya dalam delada ngimong ba pinumdan gajing soper begitu ki beklan syakot dan sain kemde bandan gajing soper mapiru pilade lupa kita jaga parti NPP. Lada ba tebor ka parti NPP lada phioi hadu kanne kini kinong kershan kule sedang hasunda jonga kiaine banedon rekat batnga ngapun tikena ba tebor bagi niru kiaine rekat bapi kan ba fidang don ka parti NPP bat kanungdan gajing syat kala dalai leru kata khubor ke pangiko apana asya ke parti NPP. Kumnu ngalapoy siya kanika berensan juga ujian dasar juga NPP. Lening ngalapun dia sok mentang si siya ke parti NPP. Nganumlah klaim lai keblay berensan kedai yo blay lagi lah. Kaseng samla maulai nong pedeng hakalai tarik unai lur kala penloi ka jingalang penkup buram ya ki shpongut ki khun samla shenrang bat kentei ki bana kani ka dong ki bala lebha ha ka examen 10 bat 12 mentau snem. Uba te bor pathau MDC ulalong kongsan hakani ka jingalang bakerpang hakaba la pensngan lang de ki rangba nong yalam ki ba kentup ya uba pi kongsit rangba snong ba Samuel Biam President Simran Aim Secretary seng samla maulai pelun ki kimi ki kpa ki samla bat ki pat ba nakani kadong kaseng samla nong pedeng kala penkup buram ru ya uba herring shangpliang u coach football u bala kentiu kerdan ya ka football syaka I league bala mi khmat da ka shlong lajong lale buram bat ai namru ya usamla kiani shampang kharjana ubaduna hakar khotmen hendrei ulapen ia kemensim bachelor bat IT lade da ka bayarap bat yada ya iwe long keme nakitersim jokinong luti Bapinyo ban syakri ya geri bakan beri mentas katret tap TIS ki pade nabar sudah tengtang ka ini bani kendo iki maki kenom da sutu than ni kecik ya jungi herila dang idon ki beri lejong kan tusuk yangi Pementang iyo ayo Sir Donald Walang belum Chief Secretary hadian jungi Madam Rebecca hari hadian jungi ngimi asu Chief Secretary kasi nama mundan su detakara kun samla bi kajing put ko puram ke jongpi oka namta jongpi dakba kaseng samla ka pelong ngai scam ba ko si ke seput ko puram ya pi haki kerdan ka pi pin sepoi ka penlong kajing sarong ya kesinong ke jungi kesinong molai nok pedang kan long kajing sarong ya ka molai constituency bagi kimi nanti ba nakin ispongot boro ispongot deban tension haki benta ki ba per ki ba blelo ai kasap ipi ba pinyo ban pen urlong ya kata ka jingtumu ka jompi ka banlong ka lawai ka ba ka ba itana bat ka banora ka nam ka burom ya ka ye ka sam ka jompi ya ka shnong ka ba pi pishong bat ka mol Uba birbor rangtem u President ka Meghalaya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association ubala IT lut iki dulir shimet jong u hau magistrate haka santri unailar hadien ba katanat education kala kentat iki jingdawa kani ka seng ban penskem kam iki nong hikai belasngi ulabo ikani ka jingli lada ki sarkar ha Punjab barha Assam kila penskem kam iki nong hikai belasngi balai pat mla ha Meghalaya
Ubak birbor ularai ban syong syatngan klem bu por hakmat ka main sekretariat nadu kah nyau tadi unai lur ban dawa na ka sorkar MDA ban bu biang yikinong hikai kontraktual baro haki pos bala pensangi aki nadu ubenai kala lengkot arhajar arphuwe. Long balak he wat ban mat ya ka jing ka bakum kenu ro namar ka jing kuman jong sorkar namar ka jing bom sngap ka jing bom simkhia ni hab ban sei ban le ya kani ka benta ha ka jing snow jonga ba ka sorkar kala simno ya ka jing im pule ka jonga ka ba penlong yang bangan sa ha ka jing kuslai barat cikata bat amtang manga handrai ki babun ki parna hikai kontrak ki bamar ke jing menta last nan komta sachsin ngalarai bangan syong syathan bat ngalarai bangan penwit ya kaya kayeng jong ki paiba bat next camp bangan yo ya ka jubab na kaliang jong sarkar haswa bankut kani ka samay trekam jong sarkar MDA Kinong pang kibabe jing sumar na kithan so rabat penursla kila ut bad kila jan dukut kisengkai habaki poi habanyun na marshileng khot ke surak National Highway 40 Shillong Tamabil kala sneu palat mentala bon benai na kadaw bo siap ula tuj na lum chasurok hane ka ayom liur bajur palat uslam amla ban sngu tho ayu u executive engineer baru SDO kila pet ya ka surak National Highway nadu ulat nyomer hadu Tamabil dauki ki penut ya ka por trekam jengki haka jing shisha haka ni kapor bat kajuk menta tang shiteng kenta baka JCB kan kendang ya usia bat pendap ki thliu ki sar ka ba penbet ton ya ki jingwet jingwa baro baki nong let nongwan ki temen ki kro ki nong pang nong shitom bat ki long kemi ki ba be hospital haka kha kapun kin poisuk da ka basuk basan chaki jaka baki thmu ban pendap kam kitei ki engineer hu ki ya lenti nakani ka surok shanu ki bu ya ka bor ka ikhtiar ki khmat bat ki skor long briu jongki hatu don kam ban phaot ribon haki minister MLA bat MDC balas neo palat kani ka surang Pada kitu ki kubor ngila boy syaka bakun tar hadu bangin daya syambiang kudai shibun